Dobro večer, dragi moji, drage moje, dobro vam ova divna subota. Ponovo smo zajedno, tu smo nemački sa Draganom, ovog puta moj grad, meine Stadt, razgovarat ćemo o gradu i šta to može da se vidi u jednom gradu, kako da govorite o svom gradu, kako da predstavite svoj grad. Ovo je live uključenje. Hvala vam na predlozima, na lajkovima koje smo do sad dobili. Slušamo pažljivo vaše poruke i pravit ćemo prezentaciju onako kako ste vi to poželeli. Radili smo i PDF book 113 najvažnijih nemačkih rečenica. Preuzmite knjigu besplatno na ebook.nemački-abc24.com 113 najvažnijih rečenica koje ćete moći da povežbate kroz naše video lekcije. Ok, volio bih da znam da me čujete, ako ste tu molim samo da mi date znak da ste tu, da recimo kažete da čujemo pa da krenemo sa lekcijom, samo neko da mi da jedan mali tehnički detalj da potvrdimo da smo tu. Ja vas najlepše molim, ako možete, ako može neko da mi da. Ok, čujete li me? Volio bih da dobijem komentar, pa da krenemo. Ok. Idemo lagano. Die Stadt, grad ženskog roda. Die Stadt. Zbog toga meine Stadt. Meine, moj, moja, moj grad, prisvojna zamenica. Idemo dalje. Meine Stadt. Der Markt, pijaca. Der Markt, pijaca. Ponavljajte za mnom, najbolje je tako, makar i šaputajući, ali ponavljajte, tako ćete najbolje zapamtiti. Hvala Slađa Babić, hvala najlepše. Die Altstadt, stari grad. Die Altstadt, stari grad. Das Geschäft, prodavnica, ili der Laden, dućan. Das Geschäft, der Laden. Ponavljajte, molim. Die Schule, škola. Die Schule, škola. Die Kirche, crkva. Die Kirche. Ovo R se ne čuje. Kao Kirche. Kao da se A čuje umjesto R. Kirche. Das Rathaus. Das Rathaus, gradska većnica. Der Kindergarten, dječji vrtić. Der Kindergarten. Der Spielplatz. Der Spielplatz, igralište. Spiel je igra, sastoji se od dve reči, Spiel igra, plac mesto, mesto za igru. Spielplatz, igralište. Die Bibliothek, biblioteka. Das Stadtviertel, gradska četvrt. Viertel, gledajte ovo, vier, tu se čuje, krije se reč vier, četvrt, četiri, vier. Gradska Viertel je četvrt. Stadtviertel, das Stadtviertel. Idemo na rečenice. Ich wohne sehr gern in Berlin. Ich wohne sehr gern in Berlin. Volim što živim u Berlinu, ili ja gern, rado živim u Berlinu, gern, rado živim u Berlinu. Hier gibt es viele Geschäfte, ovde ima mnogo radnji. Hier gibt es viele Geschäfte, mnogo radnji. Berlin ist toll, Berlin je sjajan. In Berlin leben alte und junge, Deutsche und Ausländer zusammen. Jedna malo duža rečenica. Još jednom. In Berlin leben, množina od leben. In Berlin leben alte und junge, stari i mladi. U Berlinu žive stari i mladi. Deutsche und Ausländer zusammen. Nemci i stranci zajedno. Dakle, jedna multikulturalna sredina. Leben. Ich lebe, du lebst, sie es lebt. Kako se po licima menja. Ich wohne mit meiner Familie in der Mommsenstraße.
Ja živim sa svojom porodicom u Mommsenstraße, ulica Mommsen. Ich wohne mit meiner Familie in der Mommsenstraße. Wohnen. Ich wohne, du wohnst, sie es wohnt. Wohnt. Sie wohnt. Ona živi, ona stanuje. Ich wohne mit meiner Familie. Die Familie u dativu, dativ je za društvo, mit meiner Familie. In der, opet dativ, in der Mommsenstraße. Der Laden ist gleich die Ecke. Prodavnica je odmah iza ćoška. Der Laden ili dućan, mala prodavnica. Kad kažete der Laden, mislite na malu prodavnicu. Der Laden ist gleich die Ecke. Die Ecke treba zapamtiti napamet, znači iza ćoška. Die Ecke. Die Ecke. Ponavljajte za mnom, nemojte, cenite sami sebe i svoje vreme. 10 minuta u pravom momentu donosi više nego 10 dana kad čovjek nije koncentrisan. Makar i šaputajući, ponavljajte rečenice. Von hier aus, pogledajte ovo, von hier aus kommen wir überall sehr gut zu Fuß hin. Von hier aus, znači odavde. Von hier aus. 3 reči za našu jednu reč. Von hier aus, odavde. Kommen wir, dolazimo mi, überall, svuda, sehr gut, jako dobro ili jako lako, zu Fuß, peške, hinkommen, stići, hinkommen, herkommen, kommen Sie her, dođite unutra, kommen Sie her, gehen Sie hin, kommen Sie hin, wir kommen hin. Okay, kommen wir überall sehr gut zu Fuß hin. Zur Schule ist es nicht weit. Zur Schule, do škole. Zur Schule ist es, to nije daleko. To nije daleko u doslovnom smislu. Ko govori engleski može da uoči neke paralele sa engleskim ovdje. Zur Schule ist es nicht weit. Zur Schule ist es nicht weit. Zur Post sind keine 100 Meter. Do pošte nema ni 100 metara. Zur Post sind es keine. Znači, kad se negira imenica, u ovom slučaju metar, ne kažemo nicht, nego keine. Keine je negativni član, negativ artikel. Keine, negativ artikel. Zur Post sind es keine 100 Meter. Mein Arzt ist im Nachbarhaus. Ponovite, molim, mein Arzt ist im Nachbarhaus. Moj lekar je u susednoj kući. Privatna praksa, očigledno. Nachbar je sused, Haus je kuća, susedna kuća, Nachbarhaus. Ich möchte bald in Berlin studieren. Želim uskoro da studiram u Berlinu. Bald znači uskoro. Ich möchte, modalni glagol, möchten, ich möchte, du möchtest, sie es möchte. Ich möchte bald in Berlin studieren. Modalni glagoli, stoput ponavljam, u 90% slučajeva idu u kombinaciji sa još nekim glagolom. Ne može samo modalni glagol da stoji u 90% slučajeva. Ich möchte studieren. Želim studirati. Idemo dalje na sljedeću rečenicu. Ich habe noch keine Wohnung dort. Još nemam tamo stan. Ich habe, imam, noch keine, nijedan. Imam nijedan stan tamo. Odnosno, nemam stan tamo. Keine Wohnung, nijedan stan, nema stana. Ich habe noch keine Wohnung. Berlin ist toll, aber so toll ist es auch wieder nicht. Berlin jeste super, ali opet nije baš toliko super. Malo ublažavamo oduševljenje. Berlin ist toll, aber so toll, ali tako super, ist es auch wieder nicht. Opet nije baš to tako. Opet nije baš to toliko super. Der Stadtteil ist sehr vielfältig. Der Stadtteil
ist sehr vielfältig. Stadt, grad, Teil, deo. Ova četvrt grada ili deo grada. Der Stadtteil, deo grada, ist sehr, je veoma, vielfältig, raznolika. Ova četvrt je veoma raznolika. Stadtteil, novite to, molim. Ok, idemo na drugu rečenicu. Der Stadtteil ist sehr mondän gestaltet und hat hohe Attraktivität. Opet imamo der Stadtteil, samo ovog puta, ist sehr mondän gestaltet und hat hohe Attraktivität. Četvrt je veoma mondenski uređena i veoma je atraktivna. Mondenski uređena i veoma je atraktivna. Ima visoku atraktivnost. Aha, erzählt zu den teuren Gegenden der Stadt. Erzählt, dakle, kad kažemo to je zamenica, a zamenice, rekli smo 100 puta, zamenjuju imenice. Da ne bismo stalno govorili ta gradska četvrt, onda kažemo ona, odnosno u nemačkom on, jer je muškog roda. Erzählt, zählen, Zahl, die Zahl, broj, die Zahl je broj, a zählen je brojati se, ubrajati se, zählen. Erzählt zu den, zählt zu etwas, ubraja se u nešto. Erzählt zu den teuren Gegenden der Stadt, ubraja se u skuplje gradske distrikte ili skuplje gradske oblasti, Gegend, oblast, skuplje gradske oblasti. Idemo na sljedeću rečenicu, drugu. Der Stadtteil ist sehr beliebt für einen Tagesausflug. Taj deo grada je veoma omiljen za dnevni izlet. Tagesausflug. Izlet preko dana. Der Stadtteil ist sehr beliebt. Beliebt, biti omiljen. Beliebt sein. Beliebt sein für etwas. Kaže se za nešto. Biti omiljen za nešto. Nije zbog nečega, nego na nemačkom za nešto. Koristi se ovaj prilog für etwas. Für einen Tagesausflug. Ok, ovog puta malo kraće, ali nadam se veoma korisno ponovo i nadam se vašem feedbacku, kao i do sada. Delite ovaj video sa svojim prijateljima, nastavite sa učenjem nemačkog, mi smo nemački-abc24.com. Naš kurs možete da nabavite za samo 49 €, još uvek posebna ponuda, umesto 149 sada košta 49 €. Sve ove lekcije, ali i još mnogo toga možete da u okviru kursa sistematično i dobro objašnjeno pratite. Hvala vam na pažnji, vidimo se uskoro. Tschüss, Wiedersehen.